Burango ni ubwa mbere bibayeho ko ikipe ya Young Africans itsinda ikipe ya Rayon Sports yo mu Rwanda. Ese amakipe yo mu Rwanda niyo abatangiye gutakaza igitinyiro yahoranye, aho amakipe yo muri Tanzania yazaga mu Rwanda yikandagira. Niba warakoze subscribe kuri iyi channel uri mu nzira nziza, niba utarayikora bitekerezeho neza. Ubundi iyo tugiye kureba mu mateka dusanga imikino yabahuje amarushanwa ari imikino itatu, wabaye ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'1998. Uyu mukino waje kurangira ari igitego kimwe ku busa, umupira wahererekanyijwe birangira ari ubusa ku busa, ukaba bereye kuri stade bita Transfer Market. Undi mukino waje kubahuza mu mwaka w'2018 ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 8 mu mukino wa CAF Confederation Cup, umukino wabereye kuri stade Amahoro Nyamirambo. Umukino waje kurangira ari igitego cya Boniface Caleb, umukino Rayon Sports yatsinzemo igitego kimwe ku busa. Undi mukino waje kubahuza mu marushanwa n'umukino wabahuje tariki ya 17 z'ukwa 5 umwaka w'2018 nanone ubari wa CAF Confederation Cup ubera kuri stade Amahoro. Uyu mukino warangiye ari ubusa ku busa. Umukino wongeye kubahuza wabahuje umunsi tariki ya 15 z'ukwezi kwa 8, aho warangiye ari ibitego 3 kuri kimwe cya Rayon Sports cyatsinzwe ku munota wa mbere n'ibitego bya Young Africans cyatsinzwe igice cya mbere kigiye kurangira n'icyatsinzwe na kapiteni w'ikipe ya Young Africans mu minota ya nyuma y'umukino. Tugarutse kuri cya kibazo cy'amakipe yo mu Rwanda atangiye gutakaza igitinyiro yatingwaga n'ikipe zo muri Tanzania. Dore imwe mu mibare n'ibigwi niyo tugiye kubagezaho. Mu mikino ikomeye yahuje amakipe yo mu Rwanda, ikipe ya APR FC n'ikipe ya Young Africans. Ikipe ya APR FC yatsinze imikino 4, Young Africans itsinda umukino umwe. APR FC yatsinze ibitego 11 muri iyo mikino, Young Africans itsinda ibitego 4. APR FC yatsinze ikigereranyo cy'ibitego 2.2 mu mukino, Young Africans itsinda ikigereranyo cya 0 n'ibice mu mukino. Tugarutse ku ikipe zo mu Rwanda, ikipe ya Mukura Victor Sport yakinye n'ikipe ya Azam. Azam yatsinze imikino 3, Mukura yatsinze umukino umwe. Azam yatsinze ibitego 7, Mukura Victor Sport itsinda ibitego 3. Azam FC yatsinze ibitego 1.4 ku kigereranyo, aho Mukura FC itsinda 0 n'ibice 6 ku mukino ugereranye. Asas nayo yakinye n'ikipe AS Kigali. Asas itsinda imikino 2, AS Kigali itsinda umukino umwe. Asas yatsinze ibitego 5, AS Kigali itsinda 3. Asas yatsinze ibitego 1.7 ku mukino, AS Kigali itsinda 1.0. Bashimire kuba mwarakaze subscribe kuri isi y'ubumenyi. Nawe niba utarayikanda kandi aho tujye twibanira mu biganiro nk'ibi by'inkuru zicukumbuye.